Nyuma ya njunga ya kiama bakuma nthigurune ya Djibouti kwithirwa bakiriungira miunda ya mira nterecha igembe ntuku yecho na ndea biashara baba batongeretwe ni Moses Linchoro ni bachiumiritie na gukathiriria untu bubu na kugana nde kimera giki kia mira gikona thoko nthigurune ije na kubaguna bunene. Ndionga ya maabitha abakuma Djibouti Chamber of Commerce kurionga nterecha gembe na kuthiuruka mindani mwanya mwanya na kinya kurutha ikaro na arimi na kinya abiashara bamira nithiritwo igikathirwo abonene na indi ngwataniro ya arimi na abiashara bamira itongoretwo Moses Linchoro ibebumiritie na kuga ibakona awirigiro abonene bakona thoko nthiguru ya Djibouti. Antu bau bena wendo ba biashara na batwe turi ya mero imenti embe tigania na ginya baraka twinda twarimba mira turuwa twatanire no ntu antu bote no bateura mira yetu bayele tuthie siasa tuthira turi gintu kimwe tukareka mantu a siasa yetu nkumira turi associations cia mira kana society cia mira bangu iyo ndi ni kuona mira bawito kwenda mira taipwi ni ito kwenda tani cia nona na ingwitigiria antu bonthe bara barimite mira bakona mbeca murimi akona mbia na mubiachara akona mbia nkuwa ni bwega no ntu bakinya thirikari yetu no ntu mibango itite ni te bwega na ingwitikia thoko ingitia rugithiyeta na mbere no ntu itwarinya thegura Kongo turaria abo baitegira kura mira yetu lakini itakinyaniria oinkoromba thirikari yetu ya nkoromba Minister of Agriculture na Deputy President urareiro mweru amba kuringanira ayumbe betu bonthe na tongere ba mira ke makamira nigenda thoko ingi cionthe tiarukite cio kuruuka no ndu ngwetikia misugumano mingi irare ombere ne kithirikari ari kuo kana kire utongere bwari kuo nibo batuma mira yetu gutuika thoko cio istikuonekana ngoroki iyogo bali na ntoma kire thirikari raisi wetu urori kuo na kindike no nto na ro yete kia makamu basukume antu agutiare ingori kana batu raisi are mawa atwerere ka Biblia nthi ingwitikiria utiri amba bamira batiwa baba etawa kateos abaruta bonthe lakini kinya mwanka narwe na Biblia yekirwe nthi kateos no gaciendelea ata gwende ciarutwa kuo atuthani waziri waguma kuwetu gende yo tutethia na aremero tutethia indi waziri wekuo katumwira na tuyukie tureana bawe na twananie olelie nthi yonthe urale ntura arama tukagutethia saindiri ingi chakawa na mayani nwena matukanjiria mira nonto neti nyuma gangeta kuromba betware twete Djibouti ni twatire ukamata sample mira tuike Djibouti no ntu kwa kuthira uma Kenya o aite Ethiopia kenda weta Djibouti kou antu ba Ethiopia batenda tukamata mira tutaguzwa thoko Djibouti no ntu ibo bendeke mira Ethiopia kou ngera kenda kuromba wasiri yetu Minister of Agriculture na kithura kindike ai mwana wetu wa Tharaka-Nithi na William Ruto bato to direct airline kera tupakuma na mira tukuma Kenya mwanga Djibouti direct tutegerea thina kounya thoko yonekana tika thoko yora bibi ora indege kwa matamira kuma mwanga Djibouti kuma Gebe North Petan Class Chabare.